I pre samog početka klipa bih se zahvalio Bajku na drugom mestu na njegovom takmičenju. Čestitam pobedniku kao i svim ostalim učesnicima, i to posmici. Ono što sam planirao danas da snimim, nisam do sada uradio na svom kanalu, a to su neke moje anime preporuke. Inače, odmah da napomenem da se nadam da ću u skorije vreme krenuti da gledam aktivnije anime, jer uvijek kažem sebi kako ću sada krenuti da gledam što više anime, ali ne, uvijek me nešto spreči. Nisam mogao puno naslova, oko 40-ak, ali ću izdvojiti neke za koje ja smatram da biste obavezno morali da pogledate. Po samom thumbnailu reklo bi se da svi znamo šta će biti jedan od animea koji ću spomenuti u ovom klipu, a to je Fullmetal Alchemist Brotherhood. Ali ipak ne, on nije jedan od mojih anime preporuka, jer je već većina stavila taj naslov na svoje liste, tako da nema potrebe da ga i ja stavim. Također, na ovoj listi se neće nalaziti Death Note i Monster, iz istog razloga kao i Fullmetal Alchemist. Ali svakako sam morao da ih spomenem, pa i ovako, jer su itekako vredni gledanja. Ko nije, neka obavezno pogleda. A sada, kada sam sve ovo rekao, pređimo na prvi anime sa ove liste. Hajime no Ippo. Iskreno, jako sam bio skeptičan što se tiče ovog naslova. Hteo sam da mu dam šansu, jako ne gotivim nešto pretjerano sportski anime, a pogotovo ako se još radi o boksu. Volim boks i borilačke veštine, nemoj da me pogrešno razumete, ali sam prikaz animiranog boksa mi je izgledao jako čudno u mojoj glavi. Ali eto, rekao sebi zašto da mu ne dam šansu. Ono što je specifično kod ovog naslova jeste fantastična priča za jedan sportski anime, koji pritom spada u Battle Shonene, i to ako ne u top 5, onda u top 7 najboljih Battle Shonena. Naime, naš glavni lik, Makono Ippo, je jedan povučeni srednjoškolac, koga svi maltretiraju baš zbog toga jer se odvaja od drugih. Živi sam sa majkom u jako teškim uslovima. Posle škole stalno joj pomaže oko njenog posla, koji je podosta fizički zahtevan. I baš zbog toga on nema vremena da se druži sa drugom decom, već sam uči i pomaže majci. Stari su ga svaki dan maltretirali, ali jednog dana preterali su i naneli su mu ozbiljne povrede i uputili mu par teških reči. A baš u tom trenutku tuda je prolazio jedan bokser, koji kasnije postaje Ippov uzor i spašava Ippa od nasilnika. Kada je vidio sa kakvom je lakoćom taj bokser pobedio nekoliko njih, Ippo se zapitao kako je zapravo to biti jak. A bokser Takamura mu je na to odgovorio: kreni sa mnom i saznaćeš, nešto u tom fazonu uglavnom. Dalje vam neću spojlovati, već sami odgledajte. A anime je itekako komičan, mogu reći jedan od retkih na koje sam se ja nasmejao, a ima toliko takozvanih anime komedija koje su itekako cringe, ali ne i Hajime no Ippo. Također, anime ima male plot twistove, a loša stvar je to što je u većini slučaja radnja predvidiva, jer ipak to je boks takmičenje. Ukoliko želi da postane broj 1, mora da pobedi svaki meč, ali da li je Ippo u stvari uradio to? Odgledajte i uverite se. Ono što je najbolja stvar kod ovog animea jeste to da ćete dobiti nevjerovatnu želju za treningom i bit ćete jako hajpovani kada gledate kao glavni lik iz epizode u epizodu sve više trenira i postaje sve više jači. Anime ima oko 120 epizoda, ali verujte mi, ja sam 70 epizoda odgledao za manje od 10 dana. Toliko od ovog naslova, a mi prelazimo na sljedeći. Drugi i vjerojatno posljednji anime za danas u ovom klipu jeste Rainbow. Čim sam ga odgledao, odmah upao u top 3 moja omiljena anime. Radnja je smeštena u vreme nakon drugog svjetskog rata, za vreme velike nemaštine u Japanu. U jedan popravni dom stižu 6 maloletnika koji su smešteni tu radi odsluženja svoje kazne. Svako od njih je uradio neku pogrešnu stvar, a zašto su to uradili shvatit ćete kada budete odgledali. Njih šestorica bili još smešteni u ćeliju sa nekim starim čovjekom, sa kojim se ranije nisu slagali, ali su se ubrzo sprijateljili i postali nerazdvojivi. Sve bi to bilo lepo da taj popravni dom ili zatvor kako god drže dva čoveka, doktor Sasaki koji je ujedno i pedofil, kao i čuvar Ishihara koji je psihopata i po svaku cenu želi da ubije tog starijeg čovjeka koji je smešten sa dečacima, a koji se zove Sakuragi, a ujedno i moj omiljeni anime lik. Zašto oni njega žele da ubiju? Kako tu tajnu čuva? Da li će ga ubiti i ono najbitnije, da li će dečaci sa Sakuragijem uspjeti da pobegnu iz ovog zatvora? Morat ćete da odgledate ovaj naslov kako biste saznali. Dešao se također jedan plot twist, ako mogu tako da kažem, jer ipak niko nije očekivao da će se to desiti i da će baš taj trenutak da potpuno promijeni dalji tok priče. Od tog trenutka više ništa nije isto. Anime je također jako tužan i jedan od retkih koji me naterao da umalo pustim suzu. A u animeu saznajemo backstory svih glavnih likova i čime će se to oni baviti kada budu pobegli iz zatvora. Stvarno sve je tako lepo objašnjeno, bez nekih rupa i grešaka i po mom mišljenju jedan od boljih animea ikada. Također, moram da napomenem, fantastičan anime opening, meni jedan od omiljenih. Anime ima 26 epizoda, tako da ga možete odgledati bukvalno za 2 ili 3 dana. Toliko od mojih anime preporuka. Nisam teo da ubacim više od 2 naslova za ovaj klip, a ukoliko vi želite da vidite part 2 na ovu temu, kliknite like, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!